তিনি Krak Salo 11 Maharanipu Ilamura Edisi Constituency Bishin Khobjak Takhuk ex Zonal Chairman Manoranjan Debormani Buma WFP active member Hanai Horo Achumsa Khaklap Sajagai Langma Chokha Okok Tumanok Khnawi Thangwi Naiwikha Maharani Telamura Constituency ni Promothani ne batainai di Omthai Utpal Deborma former Mungkin kami sabdon Chairmanni Buma Asomsa kaham kereng Chomani semaya kari sampai mungkin bini duko kosto de jarawa sang kita support dengan Chairmanni sih maupun political ya do maupun political ya Mamuni yagulo Maharani Telamura ADC constituency bising khobjak 41 mile amchaya takhuk Gobindo Deborma turi Chukya nukhung nok kichik michik thongorok laijak nukhung no Thangwi Naiwikha candidate di Omthai Utpal Deborma Gobindo Tambagang mani angko bu phangklayo watani phayei himbei phaimaba abo biang busal sawak tam salu angko dangtal haduk tabu tamu khabini busak dera mani boro boro yak ba kheta bu phang bai kra kyang ga yak itu khya sang ma ba ba kheta pin bum tamo anda bini Gobindo Deborma nungke bini amada ke I warok tano bu phang tano ta ati khai tung lai jata family o khoro busu tong nara angko da bong ni da porong ni ni bor masak tam kebino kebin tam kala Buma umana Ge operani mung kita mung ke. actually Doktor rogo telang hoje se. telang kha ko mong ya ha ta telang mani no jibi khona hanu ka rang dok ring phirok ma to lai khata Ge extra rogo deklai rogo na jaga. khalai ja ya rang dok se kuroi Ayusman bahaya kerja itu bagai di mana? Di mana ni? Khai mano. Bini agar kat tunggu. Aadhar mobile link number kengo. Mobile number di bunyi ni boleh na. Kita kelai di tahu number tu. Second number ni doktor telangan biasa kelai. amuno pah ni bithro bogui nai Ni gena pahar di bawah bog di tabok di mana kau gya. Kia punya sekarang. ton kha Jangan tu kelai nanti boleh. tol ki king tol thanai ro yak ba